jeste ljudi, danas igram Geometry Dash. Nadam se da ste lajkovali i subscribe-ovali za Ukimona i Aki Pro, pošto su mi oni prijatelji iz Princetona. A upis je u toku. Can't let go, ne mogu da pređem, ali hoću sad da me vi podržavate. Let's go. Jedno, dve. Vidite, nisu satima igrao igrice. Pa sam umoran. Mislim, u ruke mi se znoje. To mi je bilo prepreka koja mi nije bilo. Mislim tu prepreku panem, ali ostavim. Sada jumper, koji sam isto 78% uspeo. A znate li koliko sam jutros imao? Pogodite. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bio sam ranije na 45% ili 46%. Pa bio sam za početak. Samo da izađem. Jel moguće ljudi, jel ste vidjeli 93%? Izgleda mi danas srećan dan. Evo ga. Moguće. Let's go. Dobro, radim. Radite ovako dole. Ovaj put ću ga biti šokirani. Bre, ja sad uzmem secret coin. Više neće razmišljati o secret coinovima. Samo treba da uzmem club steps, znate vi to. Vi ljubitelji Geometry Dasha. Svi koji ste ljubitelji Geometry Dasha, gledajte. Telefon mi ima 28%. Hajde.
znači no light. Kada neko ne prestaje da radi nešto. A ja nikad neću prestati. A ja neću hteti nikad da ukinem svoj YouTube kanal. Znate zašto? Jer kada skupite 1000 pratilaca možete nešto da hoćete. Dobiješ pare. Ovo mi je nešto nejasno. Pokušat ću X-Ter. Juče sam radio sve praktise osim Electrodynamics i Hexaforce. Prosto su ti leveli teški. Mislim, radio sam Hexaforce, ali ko zna kad ćeš da pređeš to. Ali ovaki svaki dan pređe jedan level. Ne smijem da trepnem. Trepnuo sam. Ili moguće? Trepnuo sam! Trepnuo svaki put jer mi se trepće. Obično odlučio sam ovo da snimam 10 minuta. Pošto ovo nije live stream. A bre. I kad sam radio sve te praktise sam otključao većinu skinova. A zašto ti to uvijek kažu samo još ovaj put, onda mi krene reklama. Ali je istina. Clutterfunk 41 iskreno Clutterfunk sam 41. Ali moj je bio 39. Moj je bio 39. Šef. Ne sam. A ovo sam danas iskapirao. Ceo dan sam igrao Geometry Dash. I nisam danas išao u školu, znate zašto? Zato što sam kašnjao. Ko lud. To mi je bio novi rekord. Moguće. Prešao sam i practice. Nemoj mi crti, prošlo je 10 minuta. Izgleda da ste uživali, ljudi. I gledajte šta sam osvojio danas. Secret coin. Sad ću vam pokazivati sve levele i pričati.
Zašto? Znate li vi da se uvek u Geometry Dashu ubijate? Uvek se ubijate u Geometry Dashu. Ali... ne. Slučajno se krenuo na to. Da, pričat ću vam još. Tako da... Ali kad vežbate na jednom levelu, na primjer Setro 12, onda posle malo umirate i umirate u back on track. Pa onda posle prećete back on track, pa onda Polargesit, pa Dry Out, Base Cut, Let's Go, Jumper, Time Machine, Cycles X Step, Clutterfunk, Theory of Everything, Electroman Adventures, i ovo nije još otključeno, Electrodynamics, Hex of Force. To su svi leveli. Bye!